dukomere Imana amashyi cyane. Tuyizamure ibiganza byacu, tuyizamure ibiganza byacu. Ikwiriye impundu, ikwiriye gukomerwa amashyi, ikwiriye ikuzo. Tugukomeye amashyi menshi, amashyi menshi cyane. Reka dusome gato ijambo ry'Imana, usenge. Luka igice cya mbere umurongo wa 36. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 36 niwo wonyine soma. Igice cya mbere Luka 36 haravuga ngo, kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba, none uku n'ukwezi kwe kwa 6, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Turangirize mu byakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 4. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 cy'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, mpere ku wa 3 some n'uwa 4. Haravuga ngo, abona ku mugaragaro mwiyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi, aramuhamagara ati, Koruneliyo. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati, ni iki mwami? Aramusubiza ati, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Yesu ashimwe. Hari ijambo nibukijwe ndi mu rugendo, numva ari ryo navugaho gato mbere yuko dusenga. N'amakuru marayika yabwiye Mariya ubwo yamusuraga amubwira ibyo gutwita Yesu. Hari ikintu gikomeye Imana yanganirije nko mu masaha, ubwo sinzi kuvuga ngo nangaye kuko twari mu masaha atandukanye ndaza kuyavugaho, ariko byari nko mu masaha nyirago nka 9 ya hano ya nijoro. Ubundi kimwe mu bintu bikomeye Imana yaremye kandi yashizemo ubwiro bukomeye ni igihe. Nta kintu kiri mu ubwiro nk'igihe. Hari ijambo nise TimeZone. TimeZone ni kwa kundi ibihe bisimburana, bihindura. Kurya nibura hari byo mwibuka muzi, abari Kampala baba imbere yacu isaha imwe, kimwe n'abari Nairobi, abari Kinshasa turi imbere yabo isaha. Aho narindi, aho nahagurukiye nza turi imbere yabo amasaha 10. Yesu ahimbazwe. Imana inyigisha iryo jambo yambwiraga hejuru yo kwizera Imana. Numva nkaho Imana imbwiye ngo kwizera kungana n'amakuru umuntu afite. Ntikuruta amakuru ufite kandi siko guto ku makuru afite. Kubera yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera no kumenya, niyo definition ibanza, no kumenya udashidikanya. Mu yandi magambo, mu kwizera harimo amakuru. Mu kindi cyanditswe akavuga ngo kwizera kuzanwa no kumva. Bivuga ngo niba kugomba gukura, niba kugomba kwiyongera, biva mu buryo twumva n'ibyo twumva. Yesu ahimbazwe. Kubwira umuntu utarageze mu ishuri ngo isi ni umuzunguruko ntiyo kumva, kandi ababivuze mbere barabizize. Kubwira umuntu wamenyere kubona imirambi imbere yiwe ukamubwira ngo uko isi irazengurutse, ukamubwira ngo ukomeza gusesera munsi woheruka kuhindi mirambi hirya, ntiyo byumva. Kandi nanjye sinabyumvaga, nabyumvise neza mu rugendo rushize. Aho naringeze Doha njya muri Australia, tuvugana n'umuntu twari tuvanye hano we agiye muri Amerika. Noneho
mubwira aho ngiye, ambwira aho agiye, sanga ko ndanyura isi nk'uru ruhande, wakayinyura nk'uru ruhande. Ku buryo nageze muri Australia, babaza iyo bagiye muri Amerika aho banyura, nsanga bajye banyura mu urundi ruhande. Twe tujya tunyura uruhande rumwe rw'umuzunguruko, ibaho bari hano aho kujya muri Amerika banyura aha twanyuze, bakanyura urundi ruhande. Yesu ahimbazwe. Kwizera kuzanwa no kumva. Ubuzima tubamo bumeze nka TimeZone. Basobanura ibintu byatubayeho mu rukerere bw'ijambo ryazaga. Twahagurutse mu masaha 8, amasaha ya Los Angeles. No kuvuga ngo hano yari amasaha agera ku masaha ngira ngo ya saa 6 za nijoro. Iba ari saa 8 ya nimugoroba. Nibwo bwa mbere nashoboye kuobserva icyo kintu. Twavuye ari saa 8 ya nimugoroba, byumvikana yuko hari akibona. Aho twari tugiye hano no mu Bubiligi no mu Buholandi yari amasaha 6 za nijoro. Twebwe hano bwari bwije, hari umwijima. Aho twari tuhagurukiye hari akibona kuko ari nyuma ya saa 6. Tugenda tuza hajya nibaza aho duhurira n'umwijima n'umwanya tuwumaramo. Ikintu cyantangaje, ntitwigeze duhura n'umwijima. Aho twari tuvuye bwagendaga bwira, aho twari tugiye bukagenda buca. Bigera ahantu ndangiza nk'imbere, nari nikiye ku idirisha, mbona imbere hasa nk'ahadakeye, ariko twaje kuhagera kera izuba riraje. Bivuga ngo aho twavuye umwijima wagiye uza gahoro, aho twagiye izuba rigenda riza gahoro. Bigera ahantu tugenda ijoro ryose tudahuye n'umwijima, tugenda amasaha 10 mu ndege tudahuye n'umwijima kandi wabaye. Nibwo Imana yanganirije irambwira ngo kwizera kumeze nka TimeZone. Kwizera kwacu Yesu ahimbazwe, kugira ibihe bitandukanye, kugira amakuru atandukanye, kandi gushyira abantu mu bice bitandukanye n'ibihe bitandukanye, kuremera abantu ibintu abandi ndi kubibaremere atari uko batizeye, ariko kubera yuko Imana ari uko yabigenye. Hari uko Imana yagenye ibihe, imaze kugena ibihe, buri muntu wese imukorera icyumba mu gihe cyiwe. Yesu ahimbazwe. Hari icyumba mu gihe cy'Imana yagushiriyeho. Nta muntu n'umwe wahagara mu cyumba cy'igihe cyawe. Dukomere Imana yacu amashi. Nta muntu n'umwe wahagarara mu cyumba cy'igihe cyawe. Nakunze amakuru ya Elizabeth. Twavuze ko yari mu zabukuru atarabyara, ategereje. Umukobwa akavuka, Elizabeth akamubona ko avutse. Umukobwa agakura, umukobwa agasabwa, umukobwa agashakwa, umukobwa akabyara. Elizabeth atarabyara kandi agisenga Imana. Icyo Imana yavuze kirakomeye kuruta ibihe byose byayo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimushobora ngo guhindura isezerano ryanje n'umunsi n'isezerano ryanje nijoro, ngo ku buryo umunsi utazaza mu gihe cyawo nijoro ritazaboneka mu gihe cyawo, ngo nicyo gihe gusa amakuru navuganye cyangwa isezerano nahaye Dawidi bishobora kuba ryahinduka ngo ntabone umwana w'umuhungu uzaraga ubwami bwiwe. Mu yandi magambo Imana arimo ivuga ngo kuko mutahindura amasaha, ngo muhindure iminsi, ngo muhindure ijoro. Munici yaririmbye neza aravuga ngo teknolojiya zose ni zitoya paraporo y'Imana. Nta muntu urakora teknolojiya yasimbuye y'Imana. Los Angeles ni umujyi ukomeye cyane, Seattle ni umujyi ukomeye cyane, New York ni umujyi ukomeye cyane, Sydney ni imijyi ikomeye cyane, ariko nta na rimwe baribesha amanywa ngo bayite ijoro, kandi baracanye.
aya makuru mwayumvise nta na rimwe ijoro riraba ngo bibeshe ngo namanywa kubera yuko bacanye. Nta handi na hamwe haraba umwijima oya se cyangwa ngo habe ukwezi kwa cyane kwa nijoro ngo abantu bibeshe bavuge ngo ni kumanywa kubera yuko ukwezi kwa cyane. Hari isezerano Imana yashizeho irigirana n'umunsi irigirana n'ijuru, ibwira umunsi ngo amasaha nagera kubera yuko navuze ndi Imana, amasaha yawe nagera ijuru rizarekura izuba. Bucye mu gitondo abantu bose bavuga ngo izuba ryaje, nubwo waba ari ikibiho, nubwo waba ari muri winter, nubwo waba ari reka mbabwire icyo Imana yavuze gifite kuruta ibihe, gifite imbaraga kuruta ibyo unyuramo. Ibyo unyuramo ni bitoya parapara ijambo ry'Imana. Muvuze neza kuvuga ngo birarema, rirarema, ijambo ry'Imana rirarema. Tugiye gusenga, reka mvuga ibintu nka bitanu kubijyanye na TimeZone n'ibihe by'Imana. Ikintu cya mbere, ni ngombwa ko tumenye ko nta bihe bihoraho, harimo n'ibihe bibi. Niba uri mu bihe bibi, amakuru ngufitiye mbere yuko dusenga ntibihoraho. Siko bizahora kubategereje Uwiteka, ahubwo abava mu isezerano. Abantu bajye bagira ngo bavuze ngo bava mu isezerano bakagira ngo none ni isezerano ry'agakiza gusa. N'andi masezerano yose ibyo Imana yavuze ni isezerano. Mwibuke yuko Bibiliya ari isezerano risa n'irya kera. Abava mu ijambo ry'Imana nibo bazakorwa n'isoni, ariko utavuye mu ijambo ry'Imana nta Imana yavuze kizahera. Oya se himbazwe, haracyari imbaraga zisora iby'Imana yavuze, nubwo rimwe na rimwe ubireba ukabona bwije ugasa n'ubwije nabi. Yesu ahimbazwe. Nta bihe bibi bihoraho. Icya kabiri, ntuzarebere ibihe byawe mu by'abandi. Nitujya gusenga ubyumve cyane, dufite ikibazo cy'ibihe byacu n'iby'abandi, cyo gukompara ibihe byacu n'iby'abandi. Ariko naje kumenya yuko mu masezerano y'Imana buri muntu aba mu cyumba cyiwe kandi agira igihe cyiwe. Hari ujya wibaza ngo urungano rwarashatse. Kenshi iyo tuvuze ngo urungano rwarashatse, uhita ureba abasore mwegeranye mwakuranye mwabyirukanye ukabona bakoze ubukwe kandi baje gukora igitangaza, bakazana Abanyamerika. Ariko abakobwa bari muri Amerika amasengesho baye basaba hose nayo kubona abagabo. Siko bimeze? Ni nibyo bajya bambwira. Uwo tuvuganye gatoya kuri telefone, hano wazumbwira none ngo hari umuhungu njya mbona utarama iwanyu ni ngibyo. Niyo masengesho barimo. Mujye mutarama, uzawushinga itarama. Hahirwa uw'Imana izasanga mu gitaramo, hahirwa uw'isezerano ry'Imana rizasanga hano, hahirwa uw'Imana izasanga ku karabo, hahirwa uw'Imana izasanga mu ijoro ry'ubusabane, hahirwa uw'Imana uzasanga uri mu itorero ubwira Imana ngo Mana ndacyategereje uvuge ndacyakumva mwami wanjye ngo komeza ujye ufasha ngo utaramire ahangaha Imana yovuga, Imana ikagutunga inkoni. Gusa umuntu uri muri Amerika wawe utarama akavuga ngo mundebere wa muntu wasimbutse. Niko Imana igigaba. Ngo abandi babonye visa. Kamabwira iki kintu, umuntu ashobora gushaka mbere yawe ukamutanga kubyara. Umuntu ashobora kurangiza ishuri imbere yawe, yarangije afite imyaka 24, ari muri TimeZone yiwe. TimeZone yawe nigera wowe 29 uzarangiza, kandi nimara kugera uzabona akazi imbere yiwe, kubera yuko ndabwo gahunda yawe ndigendera kuyabana. Oya sayimazwe. Ibyo ni birareba n'abashaka. Ashobora gushaka mbere yawe ukamutanga kubyara,
cyangwa akagutanga kubyara ukamutanga gushingira, cyangwa mu yandi magambo ntukajya urebera ibihe byawe mu by'abandi. Nutinda urebera ibyawe mu by'abandi, ibihe byawe nukomeza kubikuruza iby'abandi, urawusha igihe cyawe, kubera yuko igihe cyawe ntigikuranye n'icy'abandi. Igihe cyawe ni umwihariko. Igihe Imana yakuvuzeho ntiyarebaga abandi. Iyo Imana ireba umuntu imureba ku giti cyiwe, nta na rimwe Imana iravuga muri rusange. Yivuga ngo naguciye mu kiganza nk'uca muzi imanzi ni fingerprint. Fingerprint murazizi, buriya ngo buri muntu agira imirongo itandukanye n'iyundi. Iyi Imana turebye niyo ya mbere yazanye DNA, ADN, niyo ya mbere yazanye fingerprint. Nta muntu ijya yitiranya n'undi. Iyo bashatse ari 30 ari abageni, ibareba nk'abageni, igira umuntu nga runaka mu masezerano. Niyo tugiye mu ndege turi 100, buriya twagiye mu ndege turi 408. Ko mu kundi yari pakiye ni ngiki gice cyose, ariko buri muntu yari mu isezerano ryayo. Twageraga n'ahantu yagira gutya ngavuga ngo Mana ndi mu isezerano ryawe, ntabwo mpagaze mu isezerano ry'abana, ntabwo naje mu isezerano ry'abana. Ntabwo Imana ijya iturebera mu ruvange, ntabwo Imana ijya iturebera muri rusange. Iyo irebye umuntu ikureba nkawe, ikakureba nk'uko yakuvuzeho. Urangana n'icyo Imana yakuvuzeho. Icyo abantu bavuze ni gitoya, icyo Imana yavuze nicyo gikomeye, kandi icyo yavuze izagisohoza. Kubera iyo mpamvu ibihe by'abandi bijya bigusiga, ariko igihe cyawe mujya mugendana. Ibihe bigira umuvuduko ungana n'uwa nyirabyo. Ugusenga ngo dosiye yanjye yihuta, ninde wakubwiye yuko igomba kugusiga? Iragendera ku muvuduko wawe n'icyo Imana yavuze. Ngo urushako rwanjye ntirwihuta, rurajyana n'icyo Imana yavuze. Icyo Imana yakuvuzeho nicyo kiryihutisha cyangwa kiryitondesha. Igihe Imana yagenye ntabwo bizasubira inyuma. Reka mbabwire iki kintu, tugowe n'amasaha twishiriyeho. Ayo masaha twishiriyeho niyo atugoye. Ngo urabona ngo iki gihe ngo biratinze, iyo ni isaha wishiriyeho. Imana igira isaha yayo. Yesu ahimbazwe. Ikindi, guhindura ibihe ni ukw'Imana, ariko ajustema ku bihe n'ubyacu. Nicyo kintu kinagoye cyane. Buri Imana igihindura ibihe, ariko kuyajista ku bihe bisaba ko umuntu abibamo. Twe dufite isaha nk'izi ngizi ziri manuel. Iyo ugeze aho wahinduye amasaha, ugomba no kuyihindura ukayishyira ku gihe. Ariko hari isaha zigezweho ubu ngubu murazibona za iWatch, za Apple. Iyo aho ugezeho siriyajista, imeze nka telefone yacu, imeze nka za iPad, zimeze nka computer. Iyo upfuye kwikonekta gusa internet ikaza, isaha ihita yiyajista. Buriya Imana iratubwira ngo ndahindura ibihe, ariko igikomeye ni wowe ugomba guhinduka. Iyo umuntu adahindutse akomeza kuba mu bihe bya kera, kandi Imana iri mu bihe bishaje. Iyo umuntu adahindutse akomeza kureba ibya kera, Imana yayireba ibishaje. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo oya sayimazwe ngo ngiye gukora ikintu gisha. Hari icyo Imana igiye gukora ku isaha yayo. Hari igisha cy'Imana. Nuhagarara mu gihe cy'Imana, wiyajiste mu gihe cy'Imana, ntutinde kureba ibyashize, urebe ibi imbere yawe, kuko imbere yawe hari ibihe by'Imana. Ibihe by'Imana. Gutegereza igihe cy'Imana nibyo bituremera ubuhamya mu masezerano yayo. Amakuru ya Koruneliyo ndashojeje. Ari masenga. Bibiliya ivuga Koruneliyo iratangaje. Cyambere umenye ko ari umusirikare. Abasirikare kimwe mu baranga ni commande, ni tic tac. Tibazi gutegereza. Iyo avuze order irubahirizwa. Iyo avuze ari Koruneli, Lieutenant Koruneli aravyumva, Major akavyumva, kugera kuri homme de troupe ugomba ku execute. Tibajya basigana intera. Iyo avuze arya kwisa byakozwe. Ariko ndashima Imana yuko atari kwikora. Nigeze kubwira abantu, ndababwira ngo dufite ikibazo
Timugushaka ngo Imana ikore nk'uko dukora. Tumenyere ibintu byikora tutaravuga. Noneho ukavuga ngo Mana ngiye gusenga ngo uzumva ubikore ntarabivuga. Kubera ko turi generation ishaka ibintu byihuse. Nyamara Imana yitoza abantu gusenga, igibatoza gutitiriza. Nta namwe ndabona ijambo ry'Imana ritoza umuntu gusenga ari mubwira ngo biriruka. Mwibuke umugani w'umucyamanza. Mwibuke umugani w'umuntu wasuwe n'umuntu nijoro agomba kumufungurira. Byose biravuga ngo abihanganye. Gutegereza gutitiriza. Corneliyo yari afite ibindi bintu bikomeye. Yubahaga Imana n'urugo rwe rwose. Ikindi kidasanzwe ngo yasengaga ubudasiba. Ikindi ngo yagiraga ubuntu bwinshi. Kankubwire mu bihe by'Imana wige kugira icyo ukora. Nuzajya utegereza ibihe by'Imana. Hari abantu benshi bazi ngo Imana izasoza ibyo yavuze ariko ntacyo bakora. Nushaka kugira ngo ibintu bigende neza wige gukora mu gihe cyawe ukore, igihe cy'Imana ikore. Niyo makuru akomeye ari kuri Elizabeth. Biravuga ngo yagiraga ubuntu, yakomeje kugira ubuntu. Ibyo bigatinda amasengesho ndasubizwe ariko akomeza kugira iby'ubuntu. Oye sahimbazwe akomeza gusenga. Uhagaze gute muri bibi? Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo Isaya 9 igeze y'umunsi. Ndagira ngo nkubwire ngo ko tugiye gusenga. Imbere yawe hari isaha yagenwe n'Imana. Oye sahimbazwe. Ndibuka ijambo rivuga ngo wishime wangumba we ngutere hejuru. Wowe utaramukwa igihe cyawe kirageze. Kandi abantu basenze ntimurambirwe. Iyo dusenga ijya yumva. Muri iki cyumweru nahuye n'umuntu witwa Nick Vugisik cyangwa Vugicik. Ntagira amaboko, ntagira amaguru. Yavutse atagira ukuboko. Nta trace yaho amaboko aba. Avuka atagira amaguru. Ntafite ikibero, ntafite ikindi, ariko afite amano hano mu kibero. Hari amano ameze gutya. Uzugira ngo ningi gice cy'ukuboko bateye hano. Bajya bamuterura nka kujya duterura icupa ukaritereka kugira ngo tuganirize. Bazanye imeza ndende bayishiraho ngaho. Afite ukuntu yiyajista. Kajagira gutyo kagira ngo areshye. Nuko nyine buriya iyo wavutse udafite ingingo zimwe izindi zirakora. Ariko iyo kuganirije ni igitangaza. Aba ngumbwira gato twiherereye ubuzima yanyuzemo. Ambwira ukuntu rimwe na rimwe abantu bamwanikaga hanze ngo yumve izuba, hanyuma bakibagirwa bakaja muri gahunda, imvura ikamunyagira. Uzi kujyana umuntu muri toilette uteruye, wamara kuwamwicaza ukitaba telefone ugasohoka, abantu bakaguhamagara umwanya munini, ukibagirwa ukajya mu nyenga wo kuvugana nawe mutari kumwe, undi ari muri toilette. Ashimwe Imana data itajya yibagirwa bayo. Ubu ngubu Nick arakubwira ubuzima bwe, arakwereka abantu bamutumira, arakwereka ibihugu amaze guhura n'abaperezida bariho bakora 26. Amaze gutumirwa mu bihugu bigera kuri 70, abikoramo ibiterane bikomeye. Ajya yicaza abantu muri za kaminuza akabwira abantu ukuntu Imana igikoresha umuntu utagira amaboko, utagira amaguru, ariko yashizemo umugambi wayo. Mu gihe cy'Imana nta muntu itakoresha. Mu gihe cy'Imana nta muntu ujya wibagira. Ushobora kwibagirana mu mugambi w'abantu, ariko ashimwe data wa twese hari isaha ya 9. Iyi saha ya 9 igeze, Imana igikwibuka. Imana irakwibutse. Wibuke ko Imana ikwibutse. Uhaguruke dusenge. Muhaguruke dusenge. Nabonye protokole y'uwo muntu, ndeba kamera zimuzingurutse, menye indege imutegereje. Abankumbwira ubuzima, ambwira abantu afasha, ambwira ibitaro finance. Reka dukomere Imana amashi. Imana ntigikiranira abantu bo kurenza amaso. Igihe cyose Imana itarakurenza amaso, ujye ushima Imana. Ushobora kuba uri mu isaha ikugoye, urimo urareba ukabona birakunaniye. Niyo masaha Elizabeth yari arimo n'umugabo wiwe Zekariya. Ushatse wese akabyara, ariko akibuka yuko Imana yamuvuzeho. Yaratwite isezerano, ariko gutwita n'ugwacu.
igihe cyo kuzara si icyacu ni icy'Imana. Kurya abagore bose mujye mubabona bajya batungurwa n'igihe cyo kuzara. Ndagira ngo nkubwire ngo isezerano urafite, ariko kurisoza rizagutungura. Imana yagenye igihe izagutunguza isezerano, izakora ibyo ugomba gukora. Yesu ahimbazwe, ikabigaragaza ikabishyira imbere y'abantu. Icyo gihe ntikizakurenga. Nturambirwe gusenga. Nibavuga gusenga, nturambirwe, utitirize, utegereze. Kandi nta cyiza nko kwakira isezerano mu masengesho. Abantu benshi bajya bahabwa amasezerano mu masengesho bigasohora barayavuyeho, ukajya ubona ibicucu byaryo. Ufite icyifuzo gikomeye, uyu mwanya njyewe nawe gusengera abantu barambiwe n'amasezerano. Abakozi b'Imana baza gutambuka nabo bagerageze uko umwuka kuyobora. Ugira busengera urangije kuvuga ijambo, ugira abo mufatanya gusenga. Yagiye gusengana n'abantu, amasezerano yabo yatinze, yadindiye. Abantu barimo bibura mu isaha y'Imana. Ndagira ngo mbabwire iracyariho kandi iracyakomeye. Igihe cyayo kigeze. Yesu ahimbazwe. Imana yibutse Moridekayi mu gihe cya, Imana yibutse Esiteri n'Abayuda. Imana yibutse Daniyeli mu rwobo rw'intare. Imana yibutse Ana mu bihe bikomeye. Penina mucyurira, Penina muhagaze imbere. Iyo Mana iracyari Imana. Ntabwo yalikebo arasikereme kurikereme ngodra siregishereko aralisikere mangalasire. Uracyari Imana, uracyari Imana Mana yanjye. Nubwo abantu barambi, uracyari Imana. Alisarame ngodra sirame ngodri kerekuruma. Uranangaje, uranangaje, uranangaje. Uri Imana ikora, uri Imana ivuga, uri Imana isoza ibyo yavuze. Ndagushima Mana yaje. Muri iri joro ry'ubusabane Mwami waje, uhura n'imitima yari ikizirike, vuga ijambo rimwe. Sema nami, sema nami. Katurimba ukarimo ngo sema nami, sema nami, sema nami. Imana ivugane nawe muri uyu mwanya. Imana ivugane n'umutima wawe. Umutima wari ucitse intege, Imana usure. Imana irema ibihe bisha. Ibyo abantu bavuze ntibikomeye. Ndashima Imana yuko ibyo Imana yavuze bibahanda abantu batajya bagera. Ibyo Imana yavuze abantu ntibabihungabanya. Arasikere. Icyo Imana yagambiriye kirakomeye kuruta ibyo abantu bavuga. Icyari kiguciye intege ni icy'abantu, ikigukomeza ni icy'Imana kandi kiracyahari. Oromanga rishelegros. Ebisara me modrash. Oromanga rishelegros. Semana, 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 semana me, semana, ya ya, hari imbaraga hejuru y'abantu bagami, hari imbaraga hejuru y'abantu bakoma, hari imbaraga ziba ziragendagenda muri uyu mwaka. Ubuzima bwawe buhemuka, ubuzima bwawe buhemuka. Iri ni ijoro rihemura ubuzima bwawe.
ubuzima bwawe buhemu. Ntabwo Imana yakwibagiwe, ntabwo Imana yaguciyeho. Ukigenderera abandi nawe kugendere muri uyu mwanya. Igendere umutima wawe, igendere ubwenge bwawe, igendere ubwonko bwawe, igendere kwizera kwawe. Zamura ikiganza cyawe dusenge. Zamura ikiganza cyawe ubwire amagambo, ubwire Imana. Wibutse Imana ko ari iyo kwizerwa. Maze iminsi uyibwira yuko yakwibagiwe. Uhindura isengesho uyibwire ngo Mana uri uwo kwizerwa. Wibuke ibyo yakoze mu buzima bwawe, niyo kwizerwa. Iyo uvuga ngo abandi bageze kuri ibi, ujya wibuka yuko hari n'abashinguwe. Ujya wibuka yuko hari abantu bapfuye uri buzima. Ujya wibuka yuko hari abantu barwaye bari paralize. Ujya wibuka yuko hari abantu babona amazi bawe igitanga. Ujya wibuka yuko hari abantu bagenda ko ujya wibuka, wibuke mwibuka abantu bari muri Faisa, mwibuka abantu bari mu Bobo, mwibuka abantu barembye badafika. Ayi Imana yanjye uri Imana ikomeye. Ugendera ubwoko bwawe Mana. Utwibutse ibyo wakoze bikomeye. Utwibutse ibyo wakomeye ku buzima bwacu. Utwibutse ku buzima bwacu bwari bugiye kugonga. Umwanditsi wa Zaburi avuga amagambo meza aravuga ngo iyo ataba Uwiteka wari mu ruhande rwacu, ubwo bari baduhagurukiye, ubwo bari bagambiriye kwica, ubwo bari bagambiriye gusenya no gusera. Arishimwe izina ry'Uwiteka. Alanisenge kurusha osara makadege. Gira Imana yawe, uyu ni umwanya wawe gira ubuzima bwawe, uyu ni umwanya wawe gira umuryango wawe. Nicyo kintu gikomeye. Ntabwo twaje kubasengera, twaje ngo buri muntu wese yisenge. Gira Imana ngo igihe cyawe kingereho Mana, igihe cyawe kingereho, kandi nturambirwe kuko ari igihe cyawe imbere yawe. Ndagushima Mana yaje. Abantu n'abasuraho kugisha, n'abaturaho gusora ku masezerano, n'abaturaho kubona Imana, kubona abantu, n'abaturaho kujya imbere yawe aho kujya imbere y'abantu, n'abaturaho kubona ubwiza bwawe. Buri muntu wese abona ubwiza bwawe mu gihe cyawe. Wigaragaze Mana yawe. Ugiye guhagarara ku matsinda, ugiye kudahigizwa n'ibizima, ugiye kudahigizwa n'amasezerano, ugiye kutarambirwa n'icyo wakoze. Ndagushima kuri Imana ikomeye. Tumukomeye amashyi menshi. Bambwiye ko hari abantu bifuza ko tubasengera. Mbona bazanye lisite yabo hano. Umfashe tuzamura ibiganza twese dusengera abo bantu. Nababwira iki kintu, baratwumva abantu bo hanze n'abari hano. Ujya wibuka icyo Imana yakoze muri aya materaniro n'andi materaniro yose yabera. Ujya wibuka ubuhamya bw'Imana. Turashima Imana ku bantu bagenda batwandikira batubwira iby'Imana ikora binyuze mu masengesho nk'aya dukora. Imana idakiranirwa ishimwe yuko ijya yihesha icyubahiro. Umuntu witwa Jacques ngo uzakora ibizamini utuye muri Amerika, turamusengera. Hari umuntu ufite umurwayi ukomeye nawe ari muri Amerika, turamusengera. Turasengera umuntu uri muri Canada ngo ufite ubutane imbere yiwe n'umugore, arimo arabona ubutane imbere yiwe. Mu yandi magambo kongera kuvuga rumwe no kubana no kubaka. Naje soma hejuru igitabo ndimo nandika kuri mariage, naje soma ku bijyanye n'imiryango. Umuntu arandika ngo 86% y'abana banywa ibiyobyabwenge cyangwa bafunze bazira criminality ngo n'abana b'imiryango ibanye nabi, swate batandukanye, swate babanye nabi. Abana ntibitabwaho kubera yuko abavyeyi bahora mu nduru. Icyo kintu mucyumve cyane. Imana ibageze mu bihe byabo. Mana gushima
aba ni bakeya, hari n'abandi bari hano twasengeye. Wigaragaze Mana yacu, wagiye ukiza abarwayi. Dufite ubuhamya bwo muri iki cyumweru no muri uku kwezi no muri uyu mwaka no mu myaka yashize. Watanze perimi ku bazishakaga, watanze ibyangombwa ku bari barabibuze, wakinguye imiryango migari wabonaga imiryango ifuza imbere yawe. Wagaruye amahoro mu muryango, abahoraga mu nduru, abahoraga mu ntambara. Ndagushima kuri Imana ivuga, ndagushima kuri Imana ikora, ndagushima kuri Imana ibanye abantu abari batanye bahuze. Uriya muryango uhagarare mu Mana, databuja ingaruka z'ubutane nimbi kuri bo, nimbi ku bana babo, nimbi ku babyeyi babo, nimbi ku nshuti zabo, nimbi ku gihugu cyose, nimbi ku batuye isi. Turazikuraho mu izina rya Yesu rikomeye. Tuboneho n'umwanya wo gusengera imiryango yose irimo inyura mu bihe bikomeye, ngo wigaragaze usure imiryango, usure imiryango, usure imitima. Abagabo bararurwaga n'ubusambanyi, abagore bararurwaga n'ubusambanyi, abagabo bararurwaga n'ibiyobyabwenge, abajyaga mu bisinisha, abimeno barabisereguye, bafite kamere yo kurwana no gutongana. Data wigaragaze bafite imitungo, abibikere urasire. Data wigaragaze usubira mu miryango, uvura imiryango yacu, ukora ibintu bikomeye. Ubuzima bw'abantu bube bwiza Mana, kominikasiyo igaruke mu miryango, abana bishimye. Turagushima yuko n'abandi bose tugisengera, buri muntu wese umuzi nawe witeranya n'undi. Uracyari Imana buri wese, cyoro kibicawe Mana, ukomeye amashyi menshi.